Wathi uNkulunkulu ekube nakhulume kahle ngaJobe, kwaba ngathi uThixo kuSathane akamsukele. Isihlobo sami, ungacabangi ukuthi kuhlaselwa kwakho kusho ukuthi kukhona lokonile. Kungendeka uNkulunkulu ukukhulume kahle. Futhi Jobe akazange athi ake sengilwe nesitha ekubeni ahlaseleke, kepha wathi ake ngikhonde uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu bekangiphile, uNkulunkulu sewuthethe alibongwe ligama lakhe. Ungamoshi isikhathi uzame kulwa nesitha. Mangabe uyabona ukuthi isitha ngazuthi singihlasele, qinisa budlelwane bakho naNkulunkulu wakho. Nasi singwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadini ya Exodus sahluko 10. Sicale kuverse 27. Simakade wenda inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni. Akazange abakhulule kuthi bahambe. uNkulunkulu angithi ngwelo thite kufuna kukhululwe bantu. Faro wafaka emabhiliki wadonsa ihandbrake wathi akuyiwanzawo. Uyabona sihlobo sami, esimeni lesilukhuni kukhona latinto okubangazi ukuthi time etathi ngci tithulile akunyakati lutho. Uyathi ngesikhathi kushisa la ujuluka nje umile unganyakati nekunyakata, umoya ngathi uthule du. Nala Faro wadonsa wemisa tindo kwathula du. Livi laNkulunkulu kwaba ngathi liyehluleka. Mos bekusikhathi sekuthi abe discouraged. Bekusikhathi ukuthi angema ahlale athi lento yaNkulunkulu, lento ekholwa ayisebenzi. Angiyekele. Angadini isihlobo sami, lekungendeka sewuhambe waba discouraged nawe wagcina uthi angiyekele, angithule ngidaba ngumuntu. Ngithi lamhla ungatsinwa kwenta lokufunwa nguNkulunkulu. Kungathi lamuhla kungaba imvuselelo kuwe kuthi Nkosi, noma yini loyishoko ngitayenda, noma itolo kungakasebenzi, kepha ngivukela kuko lamuhla. Ake sewuve verse 28. Faro wakhuluma kuMose wathi, suka la embe kwami, ngingaphinzi ngikubone futhi. Mhlazana ngakubona kuyawuba kufa kwakho. Uyeva, kungazuthi Faro uqinisa kakhulu uthi akuyiwanzawo, futhi nawe uyangicansula ngalo uNkulunkulu wakho. Mose kulowo mzuzu uphethe induku. Le nduku yetimangaliso bekayiphakamisa kwenteke tinto. Le nduku layijika phasi kwenteka tinto, kepha Mose akazange adivikela. Ungadivikeli ngesipho sakho. Ungadivikeli ngemandla akho. Khumbula, kulwa akusiko kwakho, kwaNkulunkulu. Bese livesi lekugcina la 29 lithi Mose waphendula wathi, ushito kahle, awuseyuphinza ungibone futhi la embi kwakho. Ungayekeli kugcine emavi esitha. Gcina ngelivi lokholwa ukuthi linelugcobo, linemandla aNkulunkulu. Gcina ngelivi lekukholwa kwakho. Ngelilanga ungayekeleli kugcine livi lesitha. Yenda livi lakho lelinekukholwa kwakho kube ngilo logcina ngalo. Yini leyamsita Mose esikhatsini lesimatima, ngesikhathi umphumela angawuboni? Wakholwa ukuthi noma eFaro angendani, kepha kutawugcina yena. Faro bekendani, bekafanana nemuntu lophethe umukhwa. Cabanga ngemntwana abambe umukhwa lokhaliphile, wena umdzala utawudonsa, kulimala yena. Sitha saNkulunkulu. Umuntu lonenhlitiyo yaFaro utawulimala ekugcineni. Kepha yathi kuthi akusiwe lomlimatako nje, ulimala ngoba umelene nalokuthandwa nguNkulunkulu.
uNkulunkulu akubusise. Nawe usahamba ngekukholwa, hhayi ngekubona. Amen.